Etsomukumo kwamboka yeli mu Yesus Kristus atataalelo maudhigu guuyuni mbuka. Kakuna uudhigu uniwe kaantu Kalunga ine ulongekidhile etsomukumo. Kehe makelo taliya monkalamwenyo yoye okweli longekidhila ondjila yokulihenuka. Kalunga oheethele olugodhi oludhigu lutaalela akwiita emboka eyinekelo opo yankondopekwe. Oyo teya tsomukumo nokuyuvaneka kutya ino tila ongame ondili pamwe nangweye, shomutondi teya kungwa afa efundja. Ombepo yomuwa tayi yeluka ompinge naye, nocho oshiwa nkundipala, uunkundi woye otawu ningwa wakola mu Yesus Kristus. Dhimbulukwa kutya muuyuni mbuka alushe omuna omatidhagano nomayemateko, ashike mu Yesus Kristus otatu kala tuna ombili. Ombili ye oteyi tupe kayishi ngaashi uuyuni tawu igandja. Ano maudhigu gopethimbo ndyoka tulimo paife kagena ongushu okuyelekwa noshinge shoka tashi ulikwa mutse shemba tuli mu Yesus Kristus, twiitulamo nomwenyo agushe. Nokuli omaudhigu gomuuyuni mbuka ogo pokathimbo, itaga kala sigo alushe ngo wiyadha uli mugo molwa uuyuuki woye. Ano nyanyukwa shaashi uuyuni mbuka kawushi woye notawu kutondo ngaashi watondele Omuwa goye. Kutya nee chipule chike. Kala nokutsikila okulonga uuwanawa waaneloloko. Ngwe ino ethapo okulandula Omuwa goye, nonando iikuti yomutondi yikweehameke sigo omeso. Ondjambi yoye oya longekidhwa, neshala lyoye wo olya longekidhwa. Ngaashi Yesus Kristus etuuvanekele, otandi galuka ishewe ndimwiile, opo mukakale wo hoka ndili.